Nomong sotari gong togomo, strong sa liang jung su chen nong o chring ong di rong kablom. Ai tade aje saten kabinot pong bek sa bongzum ai UCN nan aluba do ai tade sagdam lot gichor liang pong sa dodopot bu sagdam pabar adem ka kanchenjanga minor heritage rem azak ngun thobut denchi bi dong thomo ari denchi thobu ari ka katab yakarkhlu gotomo sare ka western ghats and sundarban jongbo kumdung gongchimbo la liang pong nan anying dak samdak chok nongam tomo Jung lukso liu ka Kanchenjanga Biosphère Reserve sa liu ka atyak chibo are Jakarta na hanmo UNESCO sagdulol liangkat gotomo seredem namkor duntrok nye zakati tarok tapka ait ade changlot lungten gongchim sa liu ka atyak tomo Paka yon nye sakakutib sunong liang kukuchoktib len la ajab sunong depong unpunjok tamglong pong mi tobo dantomo Renjung ka November lawat kati samtap na kati trokta sangten bongchok nong shibu kati samtap minor pong big sa tourism mat ITM sa chandik saten kasrong sujik azum ka lungjik nong toma uri azum dem norkor hanlip ka mimong alam bongchi an chunglom yang ni komortho bongchi sakarta chring thendu botia lentop gulun garnong CS raw an garnong graniras pradhan nan linchak tong nong toma tudu linchak karthak botia nan yakar jungtuk sa norkor karthak gento sa lentop ka Northkor hanlip ka mimong alam bongchi lomba de bongchok notobu tope saten ka pedik lomu sa peyuk hapong sa afro plong ka yuko matomo rentu nan alum liko matomo भारत सरकारको हाम्रो एन्ड मिनिस्ट्री अफ टुरिज्मले नर्थ इस्टर्न स्टेट्सहरुसँग कोलाबोरेट गरिवरिकन इन्टरनेशनल टुरिज्म मार्ट सिक्किममा गर्ने भएको छ र यसमा विशेष गरेर सिक्किमको सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयज्यूले सिक्किमको मेन इन्डस्ट्री नै टुरिज्म हो र त्यसले गर्दाखेरि अब यो टुरिज्मलाई कसरी हामीले फस्टाउन सक्छ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि यसमा कतिवटा हामीले काम गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब यसपालिको जुन इन्टरनेशनल टुरिज्म मार्ट जुन चाहिँ छ त्यो सधैँ नै हामीले सालमा एकपल्ट नर्थ इस्टर्न स्टेट्सतिर हामीले गरिराखेको हुन्छौं Sujik yukbus songnim lingchak tong lentento gulon gornong CS ro na international tourism mat renjong am police aton pertang papangthang kalungmat nong sibo yimko bi nong thomo Sri kakati kakutap yang mupong lomana akalyo nong sibo adon matomo enhoinun senyim sam topesa ataja kapedik zukbu zuk nong thobu muduk yukpriok sa liu sa tamdan matomo an renjong de mongmer sa cheto sa liu ka nyet nong sibo jekap long ka shuk bitomo todo linchaka garnong graniras pradhan international tourism mat nan liang sa thentong sakchin an thamyu aljuk mat nong sibo azak tho lungdub bi nong sibo yemko mat nong tomo renhunan liko matho basaktamlut aka lebu song sa chong cholot nan liang sa bongjum pong nan todo sa yok den nong sibo an sagdam pabar mami ka denjung nemnyet nong khachibo al lamo bi nong sibo gam Liang chuk target bokche gejing liang de gen tho ka mimong asyat pumtho punto lep ka bongchi sa gen to zuk nong thomo ari gen tho sa oxygen sarong liang chung target bongchi sa sidok narian khatiwara sa pendop lombana matnon tomo Oxing alon sijok topi ka bongchi sa pedik an alung hasangtet matnong topo deblut an abik ka chom topo yuk bonglom ka lentop yang de target genpon suras gurung nan PowerPoint lomana yuk ko matomo ari topi remlin chuk tong lang sido khatiwara nan ari gento yang sa mimong song sa jamtong sa ten ka lunong topo an setet do la ashot pong la to uri dem jungtuk hasangtet so shibo som sa liu ka igza ka yuk matnong shibo hadan tomo Renjung football bongjam sa sidok renminda etenpa an yukzuk ongdu songnan srong ras bawan renjung sa akon matomo etenpa na November lavo kati troktap na tarjingun si boflite kat akil bharatiya governor gold cup minor pong habek sa football pongpet jamsa jungpon prakash matodem yimko matomo an ren hodam kaknang tomo srong sa solan abido chongmo alang kunyong amurenga solan senong